special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat naagubra sa Jebal Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat naagubra sa Jebal Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. Siak ni Manong Joe, Siak with me ama, da kamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, Adda kami, Manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting ka! Okay, good afternoon everyone. It's another Sunday, of course, with yours truly, Katropang June and Katropang JM na parang walang pagod na sinusubukan ang kakayanan ng mga sarili. Yes, another 3 hours of live music. Apo nga kay kayatan ti Ilocano ti income. Isagot kada kayo, dagiti hambeng nga makamamu kada kami. Ngayon, siyempre, dagiti regular listeners and viewers tayo, good afternoon kada kayo. And mumin, amo yun, anyang klase nga music titit mi kada kayo. Anything that Ilocano loves to listen. Yan. Manipod dekada 60, 70, 80, 90. Yan. Specializes sa puti ko. Pagayam nyo. Okay nga ro, danyaman na po nga pubrahin nyo. Isarding nyo pailaan. Kahit no kayo ti kumablaaw. Please feel free to text and message us over 0905-808-1259. And dagitiket na po may matangan, dagiti kinataraki lokatan nyo lang nga po dagita YouTube channels yo. And we have 23 viewers as of now. Birukin nyo lang ti karuba. Kahit no Facebook mo at susarin nyo, mabalin nyo met apong lokatan datay page iti XFM. Birukin nyo lang iti 104.9 XFM Santiago City. Exciting amo. Mabalin kayo ag request iti favorite song nyo. Daton nyo kada kita kaapayo or whatever abo nga kahit yung pagisagutan ti sonata. For the meantime, dati man palang sonata apo nga imo na nga putar me. Yan, self-made song. nagbaliw ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik sen pati lang ken ugali jakon na matarasanin awanen ni inukanan nga mamuki di panawin ay awanen day di narumpi ano umisan mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay santo maputi ay awanan tingkang isala kababaketen tadito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanan ti maisala intaraida anusan ning ti babaket pano bumalse ay napiket.
eskwela, pati bantay parangda, awan ti prenot pagkaakda, awanen ni Ilocana, nga ang mamuki di yun unana. Ay awanen, Day di narumpi, anong umisem apagbingi, atay balasang anadamili, kalaysan tupay sang tumakuti. Ay awanen, tingkam isala, tabagbaketen tadititenga, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, tima isala, intarayda, anusan ti bagbaket, tanu bumalse ay napiket. Yes, and at this juncture po, kablawan mi dagiti sponsors iti programa mi. Of course, special thanks to Manang Larina Flores of Quebec, Canada, Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, Manang Lorelie Baldoria and Kabsat Pay and Maricel Totok of US, Kathy and Ronald Salvador, Daniel and Lisa Cabal, CJ of Baguio City, and of course, Kabsat Charity Alianis of Porterville, California, agbibuya ito tata day of Nakano. Oh. Good afternoon, katakita po, Porterville, California. And dito met di parmi apo, ket dandaniman kumalayatan iti 40 ti kinapudot na nagbara apo. Barme. Yan, kasa ti kinabara ni John Mark Pastor. Yan. Wow. Marbara isuna ta awan ti pangigutagutan na dagiti nga pampanag. Okay, ngarot balong dagiti nagmensay dita YouTube ikaman ti kundawa. Juan, Maricel Pote, hello po ng pangal daw. Dimple, hello po, pasyarot mga sir. Happy and blessed Sunday ahead everyone. And Rose Lanuza, hello po, pasyarot. Ito'y nagagat nga barangay official. Dito'y Kavil, ko naman, Kagawad, Corpus, Kagawad Herrera, SK Fed. And Imelda Tulio, happy Sunday karuba. Kablaw man amin nga si Malit Endurance, ito'y Kirino, nang nangaroon tayo na kung ni Jaiko, Bob Tulio, ayan, Kirino, Motorismo, Challenge. Ano nga to? Dito nga Kofkeville. Huh? Kofkeville ko na na? One. It's first time apo nga mangigmed dito nga naganti barangay. Isopay. Ang Ilocano. Have a nice day. Karuba watching from Hong Kong, from Mila Hugo. Jamfred Estramentel. Ayan. Jamfred kaya Estramentel. Nempakal daw karuba. Takay mo na. Kastamat kaniya. Kagaya mo na kadagiti sa miweng akan kanta nyo para kaniya. Okay, and of course, nakatutok may kada tayo apo, dekab sa tayo nga Kathy Salvador, nga haan unay in love kadagitay Louis Vuitton bags and Chanels. Slightly. Pati apo ko na naka Louis Vuitton. Okay, tama. Okay, anong number po ninyo, sir? Kung na Raymond Salvador, okay, 0905 808-1259. Okay nga rod. And may sama pa yung balasang ko ay baroka. Okay, nalagip ko ngayon yung balasang iapo ko na ni Kabsat Cafe. Okay nga rod. Ay, napay ni Marigriga. May pasbasa rukigkig, may patpatublat. Kinirog nga bakas, tinapagpipiyag, dinan mabailanin, at uluyan tiyagiyag. Balangeg sa luyot ken marunggay, pangal daw pangmalem ken pamigat. Di pa yen makaangot iti nalamitan, siket na dandanin mapuksa. Uping lakay bakit ka nagtutubo, agpanunot agagawa, agrid-ridan kayo. Ang ayen iyo amin, agkabaelan niyo, ibangon kabibiyag ni Pilipino. Siyempre, hanggang mapukaw dito ni Kabsat Nilda de Leon, Uray No, ayan,
agi kabit ti NGT kada respiratory kada kiti pasyente na kata adom-dom ngaglata kita mo sa bali pag-ibisok kam data tubo Palangit sa luyot ken marunggay Pangal daw pangmalem ken pamigat Di payen makaangot itinalanitan sikit na dandanin mapuksa Uping lakay bakit ka nagtutubo Agpanunot agagawa agridridam kayo ang ayen iyo amin akabaelan niyo ibangon kabibiyag ni Filipino ay napay ni marigriga may paspasa rukikig may patpatubla sinturon nantay pairut 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 sikit na dandanin mapukso sinturon nantay pairut 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 sikit na dandanin mapukso sinturon nantay pairut 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 sikit na dandanin mapukso sikit na dandanin mapukso bagis nan tay nagsisining galut all the way from New Jersey gayam ni Kapsat nila de Leon Panagkakasara nga talaga na isungay di Sabado kaya dati katropa tayo dito yabo 104.9 XFM nga ni katropang Rowena Munchang ket Pimanawen iti kinabalasang ket di na natapalahan ng diawag bagina talaga matapong baka maudiak iti biyahe ko na iso nga nagpakasal iso na kini Joselito yan nga taga-Kawayan na yan so happy wedding kata kayo nga dua di kalman and namuming itatang bigat ket na kay dakay pa laeng under the sun nagpudot ayan kasunod nga tang enjoy tato ti honeymoon si Kapalong siyempre pantaji di aircon yan no kas pangarigan man tatati wedding tatati panagsikog ni baga mo no kas pangarigan anya ti ipanagan mo dyan ti anak yo ati nga kapudot na napudot di mga panahon na napudot heater mabali mga heater tinagan danak yan and once again kadagiti amin apong akakasar itatanga panawen happy wedding kada kayo amumi nga nakadado iti nagkasar itatanga bulan ti Abril okay nga na pa Mayo ata nga rod sige nga Mayo okay nga rod sa kailang mataalaan na kami nga kumansyon dagita sa Mayo okay, para ka na kasi adit ta YouTube ako ito especially kini Kapsat Nilda de Leon nga favorite na tayo ito Sipot pa'y di damdamo nga ingka maserpat kas ka man latay dalayap nga nangalsam kaniyak kasaghinaw biyag ko mantay kayarigak nudi kan na puros patay pagtungpalan an-anuan tapintas mo nga ing-ingutem unay di met umanay asanikwam nudong ni patay agayat kaitan takasat sa diwan pay yan tangay agtuyak nga agtarigagay ton ano ka ngay balong JM nga agkasar from Kapsat Cafe what do you think? Madanon to la tantay for the meantime masaya kaya na ka to live in living together
Sipot pa'y di damdamo nga ingka maserpat. Kas ka man latay dalayap nga nangalsem kaniyak. Kasaginaw biyag ko mantay kayarigak. Nudi kan na purus patay pagtungpalan. Anuem tapintas mo nga iniutem unay. Di met umanaya sa nikwam nudong tengni patay. Agayat kaitan takasat sa diwa ampay. Yan tangay agtuyak nga agtarigagay. Anuem tapintas mo nga iningutem unay. Di met umanaya sa nikwam nudong tengni patay. Agayat kaitan takasat sa diwa ampay. Yan tangay at tuyak nga agtarigagay. Yan tangay at tuyak nga agtarigagay. And J. Bell, ayan, good afternoon, Manong June and John Mark. Great to see you again. Sing Dinarlingkan, thank you. It's Maribel Garcia watching from Salinas, California. Ate ka na yung kachat-chat. Amo mayang nga nila kay nakit-agub obra sa Jay. Ano man na di lugan nga na pintas na ngayon na di USN, adya kasati Tesla, yan. Iti husband nagagubra di Tesla. Wow. Oray, keychain lang nga nagkapo Tesla kumana. Wana. Sa gabado. Oh, ano din nakakabil di bado? Tesla. Tesla kala agang angaw ko na nga. Tesla. Okay, nga rod. And thank you. I love you guys. Kana na ni Kabsat Nilda de Leon. Dapat amuta ti address na dagito yun. Ibagam tinagan na amum nga dagos gustong bat ti address dagito New Jersey. New Jersey. Salinas, California. J. Bell ni Jason and Hilo, Marvel. Hawaii. Amum lata dagita. Wow. Dinarlingkan. Ana. If you can still remember. You will never forget. Nandilor Lake, California. Ni, ano nga parte ti California? Yan, San Francisco? Give me your size. Kita man, give me your sizes. Medium ka nun. Medium. Haanan, kapsat, kababain. Actually, XL lang. Anong nga tayo tsura ti t-shirt nga da Tesla na ana. Sama, and of course, makagbaling ka nga electric no ka. isang adomot ti makikita yung apong t-shirt mi nga dati Apple na we had a good friend apo from Apple. Yan. Habi ko pagkatinagan basta pero kinyo tulatan dita sponsors mi amo yun. Hanggang may barit nga may baga. Yan. Baka dito itid na nga Tesla nga ba doon suot-suot ta. Balinta nga electric rechargeable. Naputot ko nang pamartak. Ngumato ka sa diba naputot. Okay. As requested, dinarlingkan, nakitaan naman di dinarlingkan tatata. No, malagip mo pa yung kantaan. Okay. Dinarlingkan, abo, as requested. And para kadagiti ko dito umutan. Yan, kablog pa ni amang ko, nga ni itong, kaninang ko nga ni Tessie, nga madama nga agdingdingag kada kayo, dito ay Paragat, Kamalanyugan, Cagayan. Thanks po, from Wilfredo Ineres. Oy, umabot na di penalty ko win no YouTube. YouTube kaya mag-face sa YouTube. Kamalanyugan, Cagayan. Makapalagip data din narlingkan. Hindi kasi yan. I will message you Manong, John and John Mark. Ano? Oy! Wow! May sa pa ng loko. Keychain nga Tesla. Keychain. Okay. Mo dito narlingkan. Ulang guma. Dumaan ka. Ay, Ginti ka siguro, Barbaro. Yung album. Yan, titigarot pelang ko Facebook TXFM. Pabati nga po si Mama ko, Virginia de la Cruz, Dagio ng happy birthday. Salamat po from Vic Jen Garcia.
And Juliet Marcos, hello rin pangal daw. Ti Domingo kadagitay karuba ka nagtataraki. Adda to'y nakmanan nga sa mirta programa yun. Nga duwa. Adda kayong mamumanan. Pakitugtugi man dyan sa natangang sirog. Salamagi para kadagitay agpakasar. Ita nga kalgaw. Thanks po and happy lunchtime mga katropa. From Juliet Marcos. Nagmeta yung term na nga kalgaw. Summer. Kanano na ta. Okay nga Rod. Lulang kuma, kurso na ka. Uray bakbaket ka nga amang. Uray kuman basta natanang ka. Ay kumaay ket nalabit, dinarling ka. Amin pagselselosam. Gagayin kuin ka pakibyangan. Kakabagyak, kaap-apan. Naglaing kan no di kumaay ket dinarling kan. Tagikwaen na tumet, uray saan iturong mo iti pagayatang anak met na agbabakit ken di takwartang jak tukumpet uray nga tanga anak abumagnang taawan di tak pagragsakang simliabyak nga adot kapagayang day tatiin nakkalikaguman. Tatay ko na maabi na duwanak ay nasa anak met anak daw dawat. Idi nakita na sinustentuan nakas anak ngem idi pay lang nagduduaan. Idi kwan na malihukan isidir mo ni siyak nasdaawan. Dandanin ana darling kan nagbababawi at kumatatan. Tagi ko en nagtumet, uray saan iturong mo itin pagayatang anak met na agbabakit ken di takartamjak tukumpet uray nga tanha anak abumagnang taawan di tat pagragsakang simple abyak nga adut kapagayang day tatiin nakkalikaguman. Tagikwaen nagtumet, uray saan iturong mo iti pagayatang anak met nga agbabakit ken di takwartam jak tukumpet uray nga tanha anak abumagnang taawan di tat pagragsakang simple abyak nga adut kapagayang day tatiin nakkalikaguman. That's dinarling kan apo nga nang lepas iti umuna nga 30 minutes ito programa may so nga agsubli kami apo with more surprises right after we break. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok. And Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters.
Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Okay, we're back and still with you, Katropang June and Katropang JM. Dito lang apo numero 1 nga programa Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago. Exciting, and amuyo ka di apo nga naka-add-adun ti XFM dito intero Pilipinas. Di ka mo naman ti exact number na apo kaya Palawan lang inan is tad apo iti XFM di jay, and nandani mataglukat siguro di jay XFM to Gigaraw and XFM Kawayan dito di para tayo apo isong antabayanan nyo da kitang istasyon, ayan, and dito apo ket sagot iti Yes to Health Broadcast Network, yan talagang apong umad-ado iti katropa tayo dito Intero Pilipinas, and thank you apo once again to our CEO, yan, Sir Remelito Uy. Apong isumat lang nga po ti makinbagay iti Yes to Health Wellness Center, nga dati libre nga check-up na katikitay dati marikirik na apo, and produkto da apo dagitoy sumaganad at ayo dagiti kopya isong gawati ang 58. Okay, produkto apo iti Yes to Health, iti Santon Plus Herbal Soap. Ayan, kadagitay kayat na iti nabanglulata. Ayan, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature Soya Coffee, Turbo Dietary Supplement for Men nga kasapulan ni John Mark. Tapno masatisfy na iti partner ng Santon Plus Herbal Oil. Apo, no, dati kitay nasasakit nga muscles you don't have to massage it. Talagang ipahid mo lang mayatan. Sumagupsup da jay pudot na apo, yan katagitay lumalakay bagat tayo. Need this one, Santon Plus Herbal Oil, like I do isong dati
stock ko yung balay nga Santon Plus Herbal Oil. And Santon Plus Gold, vitamins at abo Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Clear Skin Beauty Soap, Premium D3 Coffee, and Santon Herbal Tea. Those products na po from Yes to Health. Yan. Once again, nagitiket na po agpakonsulta iti libre mapangkailang nga po sa Jai ay naman ti address dan. Ito'y Alfonso Street, Barangay Centro, Santiago City, malapit sa bagong Unisan parking lot. Ayan, and for more information and appointment apo, tumawag kayo lang ti 0910-018-7529. 0910-018-7529. Ano kaya yung matapos yung kadagiti products na online, mabaling kayo apong lukatan di Shopee o tabiro kinyo ti Yes to Health. Yan. Kita Santon Plus apo di tada amin na. Itry yo apo, mas mayat apo dagi jay prevention kada kita saksakit rather than cure. Prevention. Ma'am ti may nga linya nga kakit ko kanya da is dalipata man da tungkol ti umbrella. Umbrella tree. May linyahan sila about umbrella bring umbrella. Something like that. Sino nagbaga? Doon sa mga programa nila. Sa programa nila? Programa nila, oo. Kesa di samon tula lukatan into no agtudtudon haan. Lukatan di payong hininga na dandani pala agtudon to. Hamulo lukatan to no. Ka makasagrap iti sakit. What? Something like that. It's parang it goes with the prevention than cure. Okay, napay dita. One ay nabasa natin, Jillian Agustin, Madipay. Ayan, hello po na yung bagal daw yung manong siya ng John Mark, block man nila kayo kung agdingdingag kanya yung manan, request na kaman ka no dyan, Yellow Rose, salamat. And James Ignacio, shoutout man kini bakit kong agbibuyat at ta, jay Eva Kalanasan Apayaw, and Gina Santos, good afternoon manong siya ng ating GM, I'm listening here in KSA, request man dyan tagapulot. And sige Ma'am Sharon. Okay, so padasin tayo man nga kumontak apo iti pagayam tayo siga man ti kumontak kita. Okay. Nga madama dindigig bet ni agbubuya met ni kwa. Nanti Lorelei. Milpitas, California iti address na. Apo tandaan na Milpitas, California. Hello Manang Lorelei Baldoria of Milpitas, California. Blessed Sunday, missed you both ko na noo talaga. It's so sweet. Okay, i-dial tayo da DJ apo tayo pagbak na nga kini John Mark adoo ti gagayami and this one is one apo. Ayan, tawagan ta. Dangamin din nakita nga kuwada nga happening da. Hello. Yes, hello. Good morning, Sister Sharon. Ayan. Ano ti palayo mo Good morning, kay? brother. Yes, you're live on air. Yeah, really. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, ang amin nakita ka the event mo dito, Green Peak. So, what's all about it? Actually, ito yung Quirino Motorismo Eco Circuit 2024. Na lahat photo ng ops. lahat ng mga ecotourism destinations ng Quirino ay pinupuntahan ng mga motor riders. Wow. And then, yes, alam ko yan. Doon sila kukuha ng photo ops. So, I also took advantage of it. Kaya nag-offer ako ng prices ng best photo and first and second and third prices para naman ma-promote yung Green Peak. It was really a nice experience for all of us. Ang ganda, first time. And we hope next year pabalik yung mga riders ulit. Ano yun, ma'am? Yung photo ops na gagawin with caption? Yeah. And actually, Brother June, ito open lahat maski taga Isabela. Actually, foremost for all those outside Quirino so that they will have a glimpse kung ano ang itsura talaga ng Quirino. And I hope next year mas marami ang mag-a-attend. Yeah, It was fun.
Yeah, talaga nga nagpintas and nagmayaman dito nga project iti tourism and culture. Ang ganda. Yeah, Ganda yeah. talaga. 24 hours It's a way ride. to promote ng mga ano namin dito. Makapaapal awan ti kastami pa dito. And Yeah, ang ganda. and so what's new with Green Peak? Swimming pool? Actually, I will be inviting you. Green Peak, aside from the event center, aside from the halls na pinaparenta na para sa mga weddings and mga kasal, i-open na rin namin yung view deck namin. It's a deck on top of a hill where you can see lahat 360 view of, even we can see the view as far as Santiago and Cordon. It's a nice place where you can have, hot coffee and halo-halo and something. Actually, nirush namin ito for motorismo but hindi pa siya tapos. Nako, deta ti pakakigtutan min tuman no may kami dito na damang gayong barbaron. What do you call that again? Open. Nagmayaman. So okay, few words for pang end mo nga rod, sister. Yeah. Invite. Okay, thank you so much. 104.9. Thank you for tapping me. And sa lahat po ng mga riders kanina, thank you so much. It was really fun and hope to see you again next year. Mas maganda siguro. And sa lahat ng mga taga Isabela and other dito sa Cagayan Valley, please, hintayin po ninyo next year. May iulitin ulit sigurado itong motorismo na at mas maganda at mas excited. Wow, thank you so much and have a good day, Sister Sharon. Yeah, thank you so much too, brother. Okay. Okay, thank you JM kano. Ayan. So that's it apo. Apo no agbirbir kita na pintas nga event place. Apo don't forget dajay nakita mi nga naisal sa Lumina. Nagmayat apo ti location na. Dajay tuk-tuk. Overlooking apo the beauty of Quirino. Ayan. And takunanan at kano ti barbaro nga view deck damanen nga makita pati pintas ti Santiago. Asan ba kasi yun? Ito yun eh. Motorismo ko na data. Yan, Quirino Motorismo. Yun o. Green Peak, yan place yun. Photo ops nila. Wow. Nagmayat. Okay, naka-apal. Ngam, naka-apal ko nagtahanak met nga agbot motor. So, iti ada chance ada lang nga makakita kadagita nga lugar is nagitay bumabangking ako na da. Gusto launay de kantatang ako ada ti banking In na. Max, ti motor na kayat ko. Okay, Marie Cabato, good afternoon Sir June and JM watching from Hong Kong, and Alona Tabalbag, happy Sunday and God bless. Kuna nang rod, as requested, here is Single Yellow Rose. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. It smiled, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that the yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true?
tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Partakam da sagutam ti kansyon ni Manang Lorelei. Aray kanayon na nga kalikaguman nga dinggen. Yan, dandalay na la charger biit apay nalobat mo kahit ito'y iPad mi nga may isa. Okay. Once again, number to dial and pag-textan kas kumakatag ito'y sumaganad. Hello, Idol Pakablao man, kini Lola Perla Marcos Itigamu. Thank you from Novi Saldo. Wow! Ayan, Sister Novi, if you are listening, iremedyoan na man iti copy iti 10 most outstanding Isabelinos criteria and mechanics for judging. Please, Kabsat Novi of PPDO. Thank you. Ayan. Once again, ulitin ka, si Kati Dawdawatak. And we have a caller on the line. Hello, good afternoon. Hello, Karuba? Yes. Paano maglabang, Karuba? One, go ahead. Sige. Patlabang kayo man, Karuba, iti nareksangal daw yo. Patlabang man ni mother ko, diti kaduak. Kasami ti kadsat mo kaduak. Then ka nakakanirian, may clear mo. Hindi kita ka nakakalagay ka ba? Mabalin ti Kristi sangata? What? Ate man, ate sangata nga Adda kamandiyag ko. Isagot ko kini mother ko. Okay. Thank you. Thank you. Apo, permi pa nagdungo na kini mother na dato'y nga kabsat tayo. Sulata sagsagutan na tisunata. Okay, good PM Karuba. Kung na ba dito, ipa-request man apo. Dajay sagot ko, anak ko, apo ko, kente asawak. Nag-text Irene Manuel Teresa Luna Cordon. Sika. Pa-request man, Sika. One. Madita nga ka. Praktisimento detan. Nga sunatan takanayon da nga request. Hello, Idol Kablawan man. Tiinang ko, Emma nga aglablaba. Okay. Ure agbumba ka lang ko mga rod, Joanna. Bueno, agisal pa ito. Damdamata nagpudot. Nanatike mo ang kansunan. Ano di request na tatayan? Adda akong biyag ko kunanan sa. Wow. Okay nga rod, tiraan taman. Data adda akong biyag ko. Yan, good afternoon, Katropang John at Katropang JM. Happy Sunday to both of you, mga katropa. Shout out to all viewers, listeners, and solid supporters ng 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Kuya Jun, pabati man ng happy 8th birthday. Happy 8th birthday kay Sofia Margarete Reyes ng Rizal, Santiago City. Greetings from Dublin, Ireland, from Katropang Tesseremio Guzman. Yes, sabi ka papura ka, pirmi nga kipinagapuram. No, adalang ko man ni Katropang JV Viola, ungpang naka dito. You have to pronounce well every word. Sige man, go ahead, ulitin man. Pronounce mo every word. Good afternoon, Katropang June and Katropang JM. Happy Sunday to both of you, mga katropa. Shout out to all viewers, listeners, and solid supporters ng 104.9 XFM Santiago. Exciting! Basta exaggerated ka mo tata. Kuya June, pabati man ng happy 8th birthday kay Sofia Margarete Reyes ng Rizal, Santiago City. Kung ganyan ka Greetings naman. from Dublin, Ireland. Better. To Ascaris with love. Adda akong biyag ko, di mo ipasabat na sakit nga ikikita.
palawag akman ti kinapudno na tunggal kasangay mo siyak tay di makaignan amok nga ti gustuem hadak ta sibay mo nga aglalailuken ka adut na kurangak tauray laeng nusurat di kan masubalitan ngem din na kayat asawen nga awan ka dito'y nakem kurang at lat panawen no isut pagunaan adi ka ay ayaten dayto'y natilaglagi pen di ka kuman sinoblianan kuman nagpagpakitan tajak kaya ngayon ka masaktan surat di kan masubalitan ngem din na kaya asawen nga awan kan dito'y nakem kurang at lat panawen no isut pagunaan adi kan ay ayaten lagi pem di ka kuman sinoblianan diyan kuman nagpagpakitan tadya kaya ngayon ka masaktan kuman nagpagpakitan tajak kaya ngayon ka masaktan Ajaman Congresswoman Catherine Tiraan ta? What? Okay, as requested by John Mark Pastor, and this one goes out to Kabsat Kathy Cabal Salvador. Ayan, Congresswoman. Umo dito yan nga eh. Tatay, jintin na panam tatay, dadjay. Jay. Jintin silik mo nga kwa. Ito ay? Diyan mo, basta, dati nangiko ang tatay ko. Nakitam. Wan. Inyakar mo gamin eh. From this into ano dadjay, tatay? Ayan. Ayan. Okay. ay nagkasat lakit din ti Adda politiko agayem na amin ket magunod na nagturay ang lalo no kompadre na no Adda atraso na Adda ni mayor nga abogado na nagkasat ka man gayenta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamit kasta agayem na nagpintas ti kawes na ay ken nagngatuti takong nanuwag tignay kaslan iso ti agtakem a diputado aset ganin ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya kamet agayemen
tanuat danto proyekto, may pangrunam daytoy mo. Congresswoman Catherine, apalak taabuyod mo, aring namiten kay politiko, nukuyog mo. Catherine, kaya't kamet agayemen, tanuat danto proyekto, may pangrunam daytoy mo. Congresswoman Catherine, napalak taabuyot mo, aring nameten kit politiko, nukuyog mo. Kaya kumet iti kasta, nakaam-amu iti grasya, Congresswoman Catherine kadin ala, sige nagayem ta, tanuat danto papanampay sa aktumet nga umipos-ipos ken ka, atay pati syakti patandang wow, nusumungat ta. Congresswoman Catherine, kaya't kamet agayemen, tanuat danto proyekto, may pangrunam daytoy mo. Congresswoman Catherine, apalak taabuyot mo, aring nameten ket politiko, nukuyog mo. Congresswoman Catherine, aset gat manday tasakam, kemnuat danto kagurang, dinagtuwa kukuktaran. Congresswoman Catherine, alaen nak nga buyot mo, alin kadiyawat mo, tawalet mo. Medyo nalipatak pa din di kinapartak na sonata. Anyway, agsubli kami with more songs right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, okay, nga rin, susulit na kitipagayan nyo sa video, katropang June, and katropang JM, dito lang po numero ng programa. Adda kami Manen, dito yung 104.9 XFM, Santiago City, exciting. Okay, sorry for that. Dinggit nga may nagkitipatalastas dito po, sayang tahan ko mai-air, adamot nagkijay ko ngamin, lapodan iti YouTube kaya baka no ma-terminate iti YouTube channel ko isong ginandot ko nagaramid sarili nga patalastas nga iraman ko to hindi patalastas ko dagito yung product da. Okay, Tolentino Prince PJ Idol kablawa man dagiti kaduak nga umin-inom kang runaan na ni Foreman Doming Tolentino from Caligyan, Burgos. Request ko man na sirok ti pandeling. Kasla dati ipasimudag na datang sonata para katakayo apo nga lalaki ng umiinom. Sirok ti pandiling. Okay. Guwanta nga ro dapo no nagtudon akasin yun ti salapay yung ako na dati sonata. Sirok ti pandiling ko ta orayak ni John Mark ta kajuwet ko. Napanlanag kwati coffee bit. Okay, once again number to dial if you have some requests 0905-808-1259. Okay, sirok ti pandiling. Okay, rogyakon. Kapag-urayan kini John Mark. Nagtarakit pukis mo, nagtaer ti takder mo. Nagdakal, tamasals mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, patitirong apandakalis yan. Nunagnakan, di kaaduan, talyawan datapos turan. Kaaduan, apabai, arapa, abdakat rabii. Day tama, cho abagim kaay ayuda apermi ngemanian akiktud mi tilaing muwa ng pili sinarak mo tay babae anang pirdit kinalalaki
agaw awir kapay di ubing. Aplansya ka nagsagad, at pisok ka nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Ado kanot pinaspasangit mo, inararam sang pinanawan. At dapay tay nagsamal, na mati nga ikalaysan. Arig na paykat na pilidan, inalampay aninan. Anya tata, tirupan nakasarak sunat na baknan. Siro ti pandiling, kinalalakim na kaduling. Aglabagin at kupin, agaw awir kapay di ubing. Aklansya ka nagsagad, at pisok ka nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Nagmayat abuyaen tabagin pa'y tiyak palingken. Agugas tinanganan kaya nagsibuk ti mas masetas. At damit ay makibarbartek kang emkelat ngagdaray ka. At daytan tituto tasalapay kumabasada. Sirog ti pandiling, kinalalakim na kaduling. At labakin at kupin, agaw awir kapay ti ubing. Aplansya ka nagsagad, at pisok ka nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Sirog ti pandiling, kinalalakim na kaduling. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay ti ubing. Aplansya ka nagsagad, at pisok ka nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Okay, Jenny Agustin says here na Bagong Sunday, John Mark Manong June. Okay, mega love shout out sa lahat ng nandito watching from Macau. Okay, nagsaya at man and request ko man that you dance with my father Ilocano version. Salamat po. Okay, we'll be doing that later on. For the meantime, may sapay apong text message. Ito tayo pailaan dito yung inkuan na 12:52. Ayan. Kung nadagaan nga malam, mga lords, pa-request man tayo kantang Excuse Me by Junior. Yan. And happy 32nd anniversary kada kami kinilakay ko. Junior Onyor into no April 18. Okay, advance happy anniversary kada kayo nga duwa. Ano na dyan? Title ni Sonata na? Excuse Me. Okay, kumasa ka pa eh. Bagngal daw kanya yung Manong June ken Manong JM from Alcaraz Crisel Joy. Yan, pabati po dito sa Dubinan West na si Austin Castriciones. Nagsi-swimming. Ayan. Watching you from John Naiga. Ayan. With PM Katropang June and JM from Mulungan, Rizal, Santiago City. June Lagutao. Pero kasi kanta nga si Kalaeng from Tessie Remio Guzman and Lek Team Mitchell, ato tinagan na Mitchell Casil. Ayan, good PM para kasi nga po ng Forever You sa laan yung makabaol. Ayan. Okay, tingnan natin ti request Ang ni Panawag Jones. Kabsat Ali sa tisunatang Napol 1. Excuse Me.
lost world of dreams, the mystical maker of schemes, emotionally on my dreams. Me, no more than a corn of sand, and lost on the beach of your land, unable to understand. When you're near, reality loses its hold, and loneliness tears at my soul. But what goes on inside your mind? And while I know that fantasy drives his mind, it really can be so sad to let me one more time. Love, the chances are so very few. Excuse me for the strange things I do. I'm drowning in an ocean of you. But what goes on inside your mind? And while I know that fantasy drives his mind, it really can be so sad to let it take me one more time. Masapol nga pat kanta tayo ito. Amin nga kalikaguman ta nga mga gan. Kas kumata dance with my food arang ako na. Magandang tanghali po mga katropa viewers and listeners 104.9 Santiago XFM Family. Exciting from Jesse Ramos. And mainit na tanghali po katropa from Maria Alulod. And hi katropang Jesse Hubinal Ramos, good afternoon and keep safe always from Tesermio Guzman. Ayan, request din natin Dilita Monar, Can't Help Falling in Love. Yeah, and to katropang Adda Dublin Island, sino? Tessie Remigio Guzman. Narinig ko ang pagsusumamo mo sa mga hindi nagbabayad ng utang sa iyo. Okay, ano nga ba ang mas mahirap, ang sinisingil o ang naniningil? O, di ka di? Sungbatan niyo man. Mahirap maningil, mahirap din yung sinisingil. Kaya nga. Parehas lang yun. Aglalo no awam mo nga talaga ting ibayad mo, diba? Nagrigat tigsingir. Nagrigat ti singsinger anda. Ay wa nga. No kasano mga ibaga itiriknam. Wala nga nagrigat mo lang yung tigsingir. Aw mo mala na nga bayad, di ba? Supay. Anyway, ate ko na natay gayem ko. Nagputo mo talaga. Nasalimot ay kung ano siya laeng iti mapudpudutan. Ikaw mo ti number 8 data. Number 8. As requested. Idi maladagaan genggak na agdaan na tipong agubakam kinitatang sana isala agad
raman na ilinapyengat makadepa sa aging inayat nga mangiyuni kaniya panagdunguti amak mariknat nukumalang nga balin nuwadapay panawin ngayon kang magkibin ket isalan at akas ubing tay di agpatengga asa miwen tapno may papasko ti ayat ko ken tu ili no agririkam kininanang ko agpa isalakan at adagos kinitatan kasta unay panangay ayon na wena sa nagtumit na ibaon nga agpakumbaba nutirabiin ama katuruga mangibatit kwartat pagpungpungana kadyak impagpagaro apanawan na matapang panawan na kaaddan kuray may mga addan apanani ang leleng kaniyak diyak kansyona diyak patengga kati ayat ken iliw maipapasko amin ken ka jak mas baalang tinundaan takas taunay panagib-ibig nga lang kararat ko kararang namet lang nalablabes pa nagtusdusan na pumudno ti karararag ko ngan kadisugnin tay amak nga inayak niya ng amok nga di nagtumet lapatgan ngem apo ipatay na nga makasalat balseni tatan dardaret nirabiin patungpal tinapa nagsugli talaga mga sobra ti pa ng perdida deta kanta. Okay, Angel Castales. Hello, karuba na yung bangal doyo pa shout out man dito PTES Power Tech Electronic Service ken dagitay kakaduak nga agar-arami ti aircon ang ani Baka Ken Libas. Thank you very much. Pa-request man din sonata nga kupisilan ka. Kupisilan ka. Ayan, tabi nag-request natin ko. Tagapulot, Sirok Tipandiling. Ayan, Nalpas si Sir Tipandiling. Tagapulot. Jadi taga Kingdom Saudi Arabia. KSA. Kingdom of Saudi Arabia. Tagapulot. Beaker. Okay. Agur ka ta. Ano ta kanta? Nangka. Kata. Denggem mo biyagku, denggem tibaga, ay ayatin ka, kasta kamet kaniyak. Denggem ku'y aso,
Denggem to'y gutob, gutob to'y puso. Awawagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok ko may bayapay. Tapnon maep-apan, iling kan senay. Iliwek di ka rin yuni, ayat di damdamo. Tinayrot nga rako, abuyugan ti as-aso. Ililiwek ti agek na samsam, ingem tagakulot. Asa bayan ti aprus sa papiras di bukbuko. Ililiwek ti areng-eng, magtitileng itilapayag. Umay kan na biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Denggem mo biyak ko, denggem ti baga. Ay ayatan ka, kasta ka met kaniya. Denggem to'y aso, iliw to'y puso. Napayag lang idin, aditan naging niliw. Gutob to'y puso, awawagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, puso ko may payapay. Tapnon maep-apan, iling kan senay. Ililiwek di ka rin yuni, ayat di damdamo. Tinayrot nga rako, abuyugan ti as-aso. Ililiwek ti agek na samsam, itngem tagapulot. Asa bayan ti aprus sa papiras di bukbukon. Ililiwek ti areng-eng, magtitiling itinapayag. Umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Okay, as requested by Kamsat Nilda de Leon, here is Victoria. And thank you so much for that orange thing. Ngayon patayap mo kada kami. Napanag, nagpasyar jay downtown. At nasabat ko abalasang. Kinidayak itikan nigi, inisem nakasamsamti. Victoria tinagan ko, kinunana. Inarem ko ni Victoria itinabayag. No may kasta, tibanag na inanusa. Ket timteng ti aldaw, napalaos itiragsak ko. Li Victoria inaklon nantoy ayat ko. When naganas, tunggal aldaw naglabas. Tunggal Adda, ni Victoria itiden na. Ngem malas ti amin amalas, inangaw naknigasa. Ididimteng ti may sa pasama. Idinapanak nagpasyar jay balayda. God. Ni tatang na iindak nakasarita. Nako nana. Ay barok pasensya ka. Daawa
Kapubusis mo nga talaga. Action now. Ate, pinaltukan na ang karuba mo. Nasakit, tinagam ko, itinapasama. Ket napanag, naginom ni Tiara. Tigasat ko sinang sangitak, taawanin kiliw-liwag ni Victoria. Ket awanen ni Kidena. Wow, so sad. And then? Naglabas ti aldaw bulan kentawen. Okay. Nadamag ko ani Victoria simbang beten. Dagus ko asinarungkaran, mailiwag unay kenkwanan. Ngem agdamit ti ubing agkadunganan. Ket di dati nagpatenggaan, daytoy kanta ti istorya maipanggep ken ayag. Tanag sublin ti liw-liwag ni Victoria sinupyanak. Lubitin ka dublem madenggen, daytoy patalastas. Lubitin ka dublem adenggen, daytoy kanta ken patalastas. Okay, no bitin ka, kadinggen nyo abo. Di kita sa magaling nga patalastas. Katagsubli kami with more songs right after the break. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, agsubsubli kita pagayam yo katropang June ken katropang John Mark. Matingan na ibala ta jay. At Manen, the 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends Made, and matingan na following i-select. sponsors. Miss Okay, Larina nga Flores Baka of siguro Quebec, nagkuana, Canada. Mr. and Nag-ternet. Mrs. Ronald and Cathy Talaga Salvador. imbalikas mo Mr. dito, and ah. Mrs. Nagpagamalam yung mga Daniel katropa Elise kaplak. Cabal. Matay ito kakatok dito. John Pilando. Cabal of Therapeutic Ilocano. massage. Oh, dito ay tabok kalika. Charity Lianas Kasi mo kanta nga Porterville, kurinti California. kurumbo. Mr. and Mrs. Perry and Yaman ako, Maricel wala Totok, natin. Juan, and Miss Tokbali. Lorely Baldoria of Okay, this time, USA. apo, dati color tayo. Matipingan na CJ ka-on of gaya. Baguio. Ito ay normal vision tayo. Okay, we Nindip have a mutan. caller. Nindip. Okay, you may call now. Dagi tayo, at iti mawag na tayo from Baguio City. Amuin tayo man, iti paspasamak sa Jai Baguio. Okay. No, tumawag Baguio. ulit. Yes. Okay, orayin tayo nga rod. Nung nagtawal-tawalan ni Sound. Isasangbay iti. Okay, here it is. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon po. Yes, you're live on air now. Ket Sika DJ from Baguio City. Ay, umadi karuba. Ay, sa Bali. Baka ambagyo ta. Okay nga ro, taga ano? Santiago. Taga Santiago. Okay, anya nga ro, ti madamag dita. Napudot mo lang kasla dito iyami. Medyo presko ngot karuba. Okay, okay nga ro. Go ahead. Sino dito? Michelle ba kaniya po? Michelle From Bacani. Santiago City. Anya nga barangay di Santiago. Barangay Balinto, Katok. Okay, Balinto Katok. Okay, nga ro, go ahead with your greetings. Kablawak man ni tatay may karangat ito'y batal. Aha. Hindi kay may family, baka ni family, kini mother ko nga ni baby. Ah, Ay, okay. lang sir lang. Okay, thank you so much for calling. Thank you. Okay, Yaman bye-bye. ako. Okay. Kasi dahil ito mawag, very brief. Yan. Okay nga rod. Aji taga Baguio, awampay. Urayan ta. Tabakano adati na saya at nga damag. Okay. Actually, after our program, apoket tumaray kami sa Jai Malig, Isabela, dati tukar mi di Jai. Okay, balong, ikamanti hustisya, dati nga sonata. Okay. Talo. Tikam mo no, anya ti napasamag dito eh. Ajisa nga talaga ti pitch na eh. Ay, wansa. Masyado na mataas to. Oh, ay na-normalize ko dito yan. Iti yeah. pitch na. No? Oh, Okay. ipego nga rin ti pets na. Iya. Iya. No ganden
nga iruknoy manang taayat mo. Diyak kaya't mapilit, tuy pusok amang sumbat ken ka. Masapon la paneknekan, asika kay napudno. Tapno di maikalang tuy ayat ko ken ka. Ket no punno manang dayta, ayat nga idaddaton mo. Urayem amaring, daytoy riknak. Barbareng no addanto, met lang mauray mo. Salwadam to'y ayat, tatapnon di marsaat. Tartari gagayat, tanapun no nga ayat. Tapno awan dua-dua, itirag raksak. Buklen tatinaslag, nga arapaak. Tapnon nayan-nayat, taak na nayurawan umartak. Nogam den nga iruknoy manang taayat mo. Diyak kaya't mapilit, tuy pusok amang sumbat ken ka. Masapul la paneknekang, asika kay napudno. Tapno di maikalang tuy ayat ko ken ka. Ken no punno manang dayta, ayat nga idaddaton mo. Urayam amaring, daytoy riknak. Barbareng no addanto, met lang mauray mo. Salwadam to'y ayat, tatapnon di marsaat. Tartari gagayak, tanapod no nga ayat. Tapno rawan dua-dua, itirag raksak. Buklen katinaslag, nga arapaap. Tapnon nayan-nayat, taag na nayunawan umatak. Tartari gagayak, tanapod no nga ayat. Tapno awan dua-dua, itirag raksak. Buklen katinaslag, nga arapaap. Tapnoy nayan-ayat, taag na nayunawan umartak. Top 9 ko naman ito nga talaga. Top 9. Okay, that's it, Apo. I want to request na dajay timawag na tayo from Balintokatok. Balong at the memories mo dito Balintokatok na together with your brother Clifford. I remember that well. Di malipatan dito. Ana, so ka. Okay, this time we had another caller. We have another caller on the line. Naibangal daw. Hello, Sir John. And John. And John, ko naman. And John. Yan, medyo nabantag ni Apo Attorney Pedro. Apay sa baliti number mo, nagsukat ka manon. Naan, Sir John, duwalaan ti number ko. Duwalaan. Yung dati anyo lamad madlaw. Haman, kada rato tumawag ka nga sa bali number damaga dayta kami na dati phone book na maisa. Okay nga Roda, go ahead with your pangablaaw. Sir John, una-unay kablawan ka ti na tarnaw ka na paramor nga aldaw yun dita. Sir John, doray no gusto nga na po doon. Okay. Yan. Kadagiti kakadwayo dita na XFM. Radio XFM. Wen, uno na angkat baka sa bali man di may pagkamon. Sa balin tuwan may pagkakontado kami na eh. Trado mamay galis ti dilag. Kaya kablawa garon ni tay ingomotak na po. Awan samot sa ko nga timawag Di ba? ni Sian Milibet, Saisan Libet, and also ni Nanda ni Raquel Libet, kan ni Papangda ni Severino Libet, and also paring Camilo Joko, Candila Joko, and Mila Villar and Carla Gaon,
Loretta Cacaya, Nelsie Valdez, and also Johnny Asuncion. Hello, Johnny. And Reming Sacolides and Marivic Urbano, Imang Ubaldo, and Mindas Purias, and Roger Nolasco. Hello, pare. And Marit Lucares, and also LBC Paste, and Carol Gamay. Kablawang kayo, iti nagasat ka na parapor mga angal daw tunggal may sa kada kayo aminan nga wan labas na kapadak nagdengdeng nga giti dito'y Barangay Rizal kan karagiti aminan nga nationwide abutan ti radio. Okay. Grugisak mantikan ta Sir John and Mark tikanta nga Kalawang kanal, sagot ko kini Tanakan, Johnny Asuncion from San Juan. Okay, thank you for calling. Thank you, Sir John. Okay, Thank Manong, actually Manong Pedro Libed of Rizal. Okay, hanga Santiago, no di kati Rizal, Alicia, Isabella. Ejeline Agustin, nabudot nga aldaw, tay amin, kablao man, tay bakit ko nga mga native amangga. Ako native, di ba, di nagalsumdatan. Okay, request ko man tay Turagsoy, Daniel Agustin Atoy from Rosario, Santiago City. Aha. Kat may sabi nga caller, ti Intay Alawatan. Hello? Agpukaw ka. Agpukaw mo. Dato'y may isang caller tayo. Okay, sorry, sayang. Presko de jay waka agpukaw mo. Okay nga rod. Kung ni Ricky Bugtong Daria Balong, tatay pala sa unga sao, di ka sumusumbat. Ricky Bugtong Daria, good PM, kuya, great komanda, inang ko nga, wala naman, tapos Uncle Bogie, nga naman, di naman baga nagan ni inang na, tapos Uncle na Bogie, ang tinangapasita, Doming, Andrea, Mary Song, Maula Mildred, thanks kuya, from Tayom Abra. Wow. Malawa Asyonal. Eda Rizal, Alicia Isabella. Maniliwak, lugar anapanak, pagraragsakak, apapapanak, pagdigdigusak, napalaos, aragsak, nalawa akanal, ababat batukat, no ilumlum ko, dayto'y subsub ko, naapgat, unagnat, nabanglo, adami na nga na batukeng nga na nalawa a kanal naglawlaw tilekta nalawa a kanal napagdigdigusak pagpangpawak ng runano bigbigat nuitirabi ikatang mamayatak nalawa a kanal ipagdiritsuak. Okay, good Sunday afternoon. Kada kayo amin nga karuba nga nangruna kada kayo Sir DJ June Ken JM. God bless from Doming Martinez. Amuyo ka di tipakasarakan nalawa a kanal apag di dinamagan dahil di sekreto kukwak lang bukod at dapay jay lawag paset na itilaod nalawa a kanal apag di tigusak pagpangpawag ng runano bigbigat nung itirabi ikat ang mamayatak nalawa a kanal ti pagdiritsuak nalawa a kanal apag digdigusak pagpangpawak ng runano bigbigat nung itirabi ikat ang mamayatak nalawa a kanal ti pagdiritsuak.
dalawa a kanal ti pagdiritsuan. Well, may sabay. Kantay kapintasan, tanaglabasit day tarupam. Kiday mo anaahitan, sinukatampa ekstensyonem. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaklapusanan. Tidakes nahan nga nilakay mo, tingkay sagsaganan. Aan men nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsak. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sang likod pa ekstensyonam. Angem kumay sarding mo kuman, talakay mo alipliputam. Taiso tinangaklon kaniyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tiktig na imu analimed, Mildred. Naklutay ka denden ng asawa tingka ipatpatek. Adda lang rutken kandi ka payla marmarnet. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtig na imu analimed, Mildred. Kunaklutay ka denden ng asawa tiin ka ipatpatek. Adda lang rutken kandi ka payla amarmarneg. Si kantay kabagnangan tila adat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karganat ta timeline. Kasano nga tamay tay pamilyam, di pa'y pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang ruden iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang ko at dapay oras mo, at anangin day tabyag mo. Maan anuno nang isip ko dil mo, when no narasay takid tiday mo. Tinapateng may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tat pintas anapuno. Papudawem day tapuso, day tat pintas anapuno. Shout out to Ma'am Jing Galeon. Yan, nagbubuya dito yung Facebook page di XFM Santiago City. Ay, nang tayo sunod at tama, mabiyahe na. Wino, Rajibalay, Daje Planas. No, agbibiyahe data, madi maka-online data. Siyempre, online lang. Wala mo na, connective Bluetooth. Wow, social. Okay, at data lang talaga tinagan ng rehistrado. Jing talaga? When? Hawa ti Maria Jennifer kasi kumawan? Madi. Okay. Jing. Wala naman hindi ka, diyan mo mong inang kintatang ko, isang may panaganda kanyak. Okay, good afternoon and have a safe good afternoon, engineer. Journey. Okay. No, Sigurado, aragente kwarto na ata, naka-aircon. Wow. Nagpo, jerwar ko naman. Kesa mat apo, da kayo, kesa mat apo, sagsaga pa kayo, kaputi kinaputo ti panawen, hang kayong active ti bed, apo, go inside your room, turn on the air conditioner. Ada na buyak about air condition. Dapat temperature lang 22, 23, 24, 25, 26. Nga na jilaang. Yun naman ang ginagawa namin. Nakita doon man nakasagat, di ba? Naka-16. Kakaasi ti compressor na nako. Nagastos ti kuryente. So katamno ka na, di compressor. Sika ti compressor rin. Numaas-asi ka. Okay. Tuloy, ako ti sunata. Dito unig ti kwarto yung nalang miis. Tell me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting till then.
Don't you know, teacher love, I can take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. But she left me last night, and my heart broke and sadly. I was feeling so sad, and I broke down and cried. Please, 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 Mr. Love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 Mr. Love, bring her back home to me. Cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees. Help me please, teacher love. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. 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 Ay, imasig pa ko ipalapalayog na di mauding ano na okay, anak ko na ni Tolentino, Prince PJ. Idol, request ko man dyan, the gift. Para kinipakot ko nga ni Honey Grace. Ayan, happy anniversary ka no. Bakit ko na na. The gift. Ano mo ito, the gift? The gift. Kasi Jay, if you want to reminisce in the past. Lagip aja. Ay, the gift, gayam ko anong lagip. Okay nga rod, the gift nga rod, ititiraen ta para kadakwada. The gift. Di ba dakan tamsa nga kasi Jay? Ada. The gift, di tinaganak ko. The gift, di na palabas. Those yan, Reynalyn Hagok. Reynalyn na. Hagok. Ang pag nga maluyo karuwa, kabla ko man tayo, boyfriend ko. Wow! Jay, ibang bansa. Kaya request ko man tayo kanta nga, Sisiwit, thanks po. Reynalyn Hagok. Dati kasi nakatalaga. Kulit naman. Hagok. Joke lang ako, joke lang. Yan. Okay. At iti entrance na di kalman ni kwa ading ruwen na muncha. Lagi punta ti itsuraan na dati. Ladies and gentlemen, walking on the aisle is our bride. When the snow is falling and children laughing lights are turning on like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I prayed I would find someone, and baby I found you. And all I want is to hold you forever. And all I need is you more every day.
You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for the gift. Dapat lagip ata lagip na naman. Lagip. Watching as you softly sleep, what I'd give if I could keep just this moment. If only time stood still. But the colors fade away, and the years will make us gray. But baby, in my eyes, you'd still be beautiful. And all I want is to hold you forever. And all I need is you more every day. You save my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for lucky. Oh, diba? Because you are making memories ako na so lagip for lagip. And all I want is to hold you forever. And all I need is you more every day. You save my heart from being broken apart. You gave your love away. I can't find words to say. I'm thankful every day for the gift. Ini oras napatag nga katropa, mga kababaryo, mga kababayan, mga whatever, apong awag, endearment, kadagiti kakadwatay dita. Okay, ket alas 2, timalang patagsubli kami with more songs and surprises. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, BZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella. Okay, exclusively kami po for the last hour. May saping nga oras po. Hindi panikikadwa tayo. Dito lang po numero ng programa. Adda kami manan. Dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. And Daryl Arciaga po of Santol, La Union. Kung na to ni Billy Joe Gonzalez. Shoutout po. Daryl Arciaga. Arciaga. Kung na lang ba? Arciaga? Arciaga. Ayan. Of Santol, La Union. Apo. Siguro kaabay na DJ sa kay Mitong. And Jenny Agustin is clapping her hands. Salamat po Manong June and John Mark. And Edeline Agustin, nag-request ko karubang Turagsoy. Don't forget, Agyaman. Napay na lobat. Kami kabisado dito Turagsoy, kabsat. Sorry to hear that. Okay, here's another caller on the line. Padijibag ko. Okay. Feedback po data gamit yun nakapigpig sa siguro ti napig sa data radyo yu pakikapsutan niya biit sakbay nga on the air kaya hello madi nga talaga mabalin sorry feedback okay okay tumawag kayo doon ulit apat ang naman doon medyo naipakapso yun data radyo yun. Okay, once again, number to dial 0905-808-1259. Actually, nagatutumawag kanyak no office hour. Damdamagan. Apay sinuka akin number da ito kung kunada. Okay, ikabilyo ngamin po adda kami manan dita kwayo dita contacts yo tahang tila adda nga nagnagan siguro kung kabilyo. Oh. Nalobat ditan. Okay, Soy latan agiyaman kuna namat ni Kamsat Ejen. Dati tinaloban. Ay, okay. Sapay masapol to damdama ata di malig diretso ta. Isards mo damdama. Okay, soy kano iti kalikagom da. Ay ita Agustin. Okay, kablaawa mamat iti Agustin Funeral Homes ita Ramon Isabela kini Kamsat Rolly and Lolet yan. Okay. Ilatang agmonitoran. Jai. Ito Isuman, dim iruruar ngamin, ada idul-dulin mo ngamin sa mga kasta. Kanayon. Soy nandaga. Kanayon mo idul-dulin na lang.
Napaisit na nato kung napatakan mo kayo mata niya. Ulit man. Ngayong ko bumangon ka, tatangadam pa'y adaya, mantalag ta konsensya, tansisya di namnama. Gayam ko adik ka maupay, didigray sumangbay, si kabunian makauway, basta din bilin na yan ugan mo suway. Man sa'yo sa'y nandagan, mangisim pa sinanam-nam, siya madlang ayos di danom, may mayat si dengdenggan. Dong-dong ay si dung ilay, isinali dumay. Dong-dong ay si dung ilay, isinali dumay. Umisam ka ay gayam, taadim ang inam naman, problemas ka sa samsam, ipatayaw masandagan. Yeah. Suyusoy, as requested by Ejelyn Agustin. And mabalintag request ka ba? Ni barangay admin ato iti Patul, Santiago City. Uwang ko na ka. And he is requesting for the song, or she, madikmet kabisado ng babae ng lalaki ti admin. Share mata. Share mata ka. Dati nga manggagan apo nga sonata. Dati keta may isa kadagiti favorito mi nga sonata at nakatatidog ti instrumental na, nakatado instrumental na. Okay nga para kata kayo di ato barang para kata kayo among barangay officials iti barangay Patul. Kan tua malipatan, pusok ti kinayawan, oray no kaanuman, sa din naman adumanunam. Adun na babalasan, tinak na sarakan, ngemawan pa'y tinakita, akas kan ka ti kinapintas. Anaka ay ayo, ada ay ganday da kalit mo, aglalo no ipalunit mo, tama-tama kas bitwen ko, ilaeng idaw dawat ko, bareng no agsarak tanto, uray laeng no da kulap mo, dinak malamano. Adda kan nasilsil matak, rogyak metende garapaap, akas tayo dakat hindenak, di ka kumana palubusan, siyak naglatatay panawam, urayak kumanan asurian, irag sa kuwa na tunday.
My God. Semua naka ay ayo ada ay ganday da kalit mo aglalo nu'y paludip mo tama-tama kas bitwin ko tila ang idaw dawat ko parang nuwag sarak tanto oray laeng nuda kulap mo tiinak malamano. At the belting na nga talaga dyan. Tinggal di original. Want some siomay, naluto ka nun. Tunggal pa nagmay isak, ada ka na sirsir matak, rugyak na tintagara pa, akas tayo da ka tuibenat, di mo kumana palubusan, siyak metlat tatay panawam, rayak tumanin asubliam, irak sa kuwa na tunday. That? Kuwa na tunday. Funny. Normal. Tunggal ba nagmay-maisak, ada ka na sisilmatak, rugyak may tentegara paap, akas tayo da katuidenak, di ka kumana palubusan, siyak nagnatatay panawam, urayak tumalan asuliyam, tirag sa kuwa na tunday. Ayan, nagkakalpas na kami magluto ni Kapsat Nilda de Leonte siomay. Siomay. Please show me yours and I'll show you mine, baby. Okay. Really love you, neighbor, but we are far. And Dimple, ayan, nag-heart. So, nag-cooking na naman tayo. Okay. Tunggal ba anak may isa. Ana, Sir man. Hoy, sakto. makaaw-awid kante ko na akong mabalik. Kaya mga i-testingin at ay dashboard cover mo. Ay. Hoy, sakto. Bumangon ka. Kita man ti agnaw-ngaw. Kahit ko nga irisagot, ito hindi burudik ko. Ni Justin, ito nga sonata. Sabot, ano na dyan ya? Progress pa ng kusilapan. Mandamdama po. Ikusilapan. At palang hoy, shade out. Okay nga ron, para katagitin, ladawan nga nagriing, gabuti inyaman nga banag nga pakaladawan nyo. You have to have a body clock nga kung kunada nga oray no napuyat ka, alas 5, alas 6, alas 4 nakariing kan dapat. At ti, no kaya mo ti nasayaat nga pa nagbiag, agsalibuk ka babae, ti pa nagriing mo ti nasapa. Hamubaybayan nga mamagaan ti katay mo, di tayo pagidaan. I'm sure, madi nga pumintas ti biyag mo no. Sabay kita ka na ka. Paglalo na gini ka na nga malit! Oh my God. Hoy, sato bumangon kan, kita eman ti aglawla. Siksikalat nakaidan ay nakakumot kapayla. Kaon aircon eh. Nukit ni bimangon kan, itarayamon taragidaan. Ayat mula makadanon kan, jay tulang nga inkapanganan. Kalapasan anabsukan, nanganam panawam lata. Di ka
palpan diretso kati kaaruwa. Saan apalso to'y paliw ko, no sinupay tay sa dot atao. Saan na mapnek sa nga bandehado, agbirog pa'y na imas nga idasar mo. Hoy, sa dot agriing kan, takes kano di ka agpalaw. Iyornos munta masakbayam, lumakay kan arutay-rutay. Hoy, sa dot agtrabaho ka, no kayat mo amangan ka. Lalo no at tapay panggap mo, asong mapul kasimpunganay mo. Sa dot at dapay namnama, no lakit di agagaget ka. Wat-wate mong dakelatakyak mo, unate mong taor-oran mo. Hoy, sa dot bumangon kan, kita eman di aglawlaw. Siksikalan nakaidan, aladarsem bumangon ka. Happy Sunday karuba para request Monday. Don't say goodbye. Orayag sir, madamanak agbuy-buya. Norma Bermuda sa di ati sir ken ading Tisibu San Isidro. Ayan. Don't say goodbye ka no. Nalabi that di mauding nga sunata for the hour. And we'll be back for the last 30 minutes. So don't say goodbye. Don't say goodbye. I want to be. Don't say goodbye. Okay, garo. Dati na po, kabsat Norma. Iti kalikagong mga sonata. Hold me tight. Don't say goodbye. Want to be with you tonight. Don't say a word, just hold my hand, just stay with me. Don't say goodbye. I love you too. Oh, don't you know this heart of mine always be the only one until I die. Don't say goodbye. When you're with me, I'm not afraid to face the world that is so cruel. Hold me tight. Don't say goodbye. I want to be with you tonight. Don't say a word, just hold my hand. Don't stay with me. Don't say goodbye. When you're with me, I'm not afraid to face the world that is so cruel. Hold me tight. Yeah. Don't say goodbye. I want to be with you tonight. Don't say a word, just
Subli kami abo, and we're going to deal with the techniques in singing the Ilocano, the way the Ilocano sing, the techniques after we break. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Istorya kan to mga istorya kada kita bus-busina. Alarm tilugan niya nga tadi na libasan na taman ni Chief. Alarma. Sa bagay maliblibasan tamo isunan no daduma di kadi. No maimasan na ti ag minom ti Santon Plus with turbo pinag-combine na siyempre makaturog ko. Sa balde makaring ko. Wan, awan ti ipa ay na kanya na nakariing. Ngimisuri nakaturog. Double effect. Okay, ngaro nagsubsubli kiti pagayam yo sa with you Katropang June and Katropang Chamar. Yan, for the last 30 minutes of our show. Ayan, thank you so much, Apo. And Kabicho says here, hello po, shout out po kay Roderick Boss, Barangay Captain of Barangay Camarao. Pa-request po ng The Girl from Yesterday from ni Kabicho, ni Kuata. Ni John Mar Sanglay. Yes. Mag-iso ti SK Federation. SK Chairman di Barangay Camarao. Tsaka mo noon niya ti talagang banda ngayon na ngayon. Iso na kita multi. Okay. Freelancer. Freelancer pero Di ka na rin kung bakit kita CTJ Navas. Yan, he's a very good musician too. And Osyong Mahor, huga. Good noon. Good hainon mga idol, pakablao man kada kami nga agbong bulbulong ti tarong. Dito'y Edralin, Kasibu, Nueva Vizcaya. Salamat and more power mga lords. Wow, Kasibu. Good afternoon kada kita and extend our regards to your parish priest ni Apo Reverend Father Serge. Ay, sa Bali. Ilocos aja. Sino man nun? Adda Mountain Province ni Alfonso Lista ko naman. Sige, Father man. Gabi. Ayan, whatever. Concepcion, Ikaw Gabi. Chinyo na ba? Gabi. Madi Nangay. Chuhay na. Hindi ka mo. Okay, Father Gab ko na talatan in short. Father Gabi. Okay, and the girl from yesterday, kano ko na ni James. Oray maiparit ang kansyon iti The Girl from Yesterday because of its copyright. Baka mabalim mga sukatan. Yung mga kami kang kantaan data. Di pa nagsinada. Ilocano na. The Girl. Di ba isun sa malanga dyan? Ata na yata? The girl from Yesterday. Awanti Ayan. lyricist. Wow, yay. Okay, sige. Without lyrics.
walked out the door and drove away. And she became the girl from yesterday. He took a plane across the sea to some foreign land. She stayed at home and tried so hard to understand how someone who had been so close could be so far away. And she became the girl from yesterday. She doesn't know what's right. She doesn't know what's wrong. She only knows the pain that comes from waiting for so long. And she doesn't count the teardrops that she's cried while he's away, because she knows deep in her heart that he'll be back someday. Never coming home. She dreams of his returning and the things that he might say, but she'll always be the girl from yesterday. Yeah, she'll always be nagsublit kinabalasan. Good afternoon, Idol Jew and John Mark. Happy Sunday, everyone. And down sharing, Salome E. Francisco. Okay, you should have come earlier. Yan, doon nakakita ito tapalpasan. Last 30 minutes. Anyway, thank you so much for doing that. It's a big favor for us. And, ano pa, ibalong ti may bagam. Yan, kablawak man tayo nakako madama prenap tatata idol ni Alvin Fernandez and Trixie Arellano. Request ka man tayo. You're a part of me. Hami kabisado, kabsat. We are telling the truth. I'm telling you the truth. You're my love, you're my angel. Ay, Kaya mo ta tiraek din ha. tirae ba? Okay nga ro, sige man padasi ang mga tiraek dito. Actually, those are safe. Okay. Katkastoy ato'y sungit nga apo ko. Ken ato'y sungit nga apo ko. Kuno naman ni Ronnie. Okay. Daddy's home is coming your way. Okay, para kata kayo apo nga tatatang depensaan na una digiti anak na nga diyo kayat nga adamang sagid nga sa bali. Okay, this one's for you. Takaso iti tema na apo dito nga sonata. You're my love, you're my angel, you're the girl of my dreams, and I'd like to thank you for waiting patiently. Dad is home, Dad is home to stay. I've waited for this moment to be by your side. Your best friend wrote and told me you had teardrops in your eyes. Dad is home. Your
dad is home to stay. It wasn't on a Sunday. It wasn't on Tuesday afternoon. All I could do was cry. But I made a promise that you treasure, and I made it back home to you. How I've waited for this moment to be by your side. Your best friend Odin told me you had teardrops in your eyes. Dad is home. Your dad is home to stay. It wasn't on a Sunday. Monday and Tuesday went by. It wasn't on Tuesday afternoon. All I could do was cry. But I made a promise that you treasure, and I made it back home to you. How I've waited for this moment to be by your side. Your best friend Odin told me you have teardrops in your eyes. Dad is home. Your dad is home to stay. Your dad is home to stay. I'm not 1,000 miles away. I want you to tell me why you walk out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out on me, nothing seems to be the same old way. Think about the love that burns within my heart for you, the good times we had before you went away on me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't send it. I'm so lonesome every day. I want you to tell me why you walk out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out on me, nothing seems to be the same old way. Think about the love that burns within my heart for you, the good times we had before you went away on me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't send it. I'm so lonesome every day. Hello, Kuya Joseph. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day.
Angels Cry. I'm so lonesome every day. Angels Cry, the request na. Okay, good PM. Pa-request ko man na Jai Sika. Tading gen may man nga Amin, siguro. in nga Tolentino family. Aminan, nga Tolentino family. Kento'y Manugang from Caligyan, Burgos, Isabela. Okay. Hi po, kunana ni Ronnie Tolentino and ni Ronaldin Pacano and Bayaw Joseph. Paborito nga kanta and pork chop duo. Long time to hear. Busy event no Domingo. One per me. And thank you, neighbor. I'm enjoying your program. You're part of my routine every Saturday, Dijay, Sunday, the Philippines, right here in America. And Salome Francisco Balin, nag-request the Angel Cry. Imelda Molina, naimbag ng Malamyo, Idol Jam and June from Taiwan watching. Okay. Taiwan. And we have 10 more minutes to go. Apo, so thank you so much. Kata-kita imantabay kata kami tilas o di talong oras ngayon ka panagampayag iti tangatang dating orda po tay gayem iti sangkalubungan sangkarubaan katropang June together with John Mark and apo kaduanda kami tumanen into the next Sunday and siyempre dapat ito nga sunata nga napatbati para kata kayo amin and every Sunday, tandaan nyo, Adda kami manan from 12 to 3 p.m. Dito lang nga po numero ng istasyon 104.9 XFM San Diego. Exciting. Ladies and gentlemen, Eddie Peregrina. I do love you, I really do. I do love you, nobody but you. Only you could make my dreams come true, and only you would love me too. I remember, darling, when I first saw you, you were so lovely that every girl would envy. That will you gave me was only meant for me. So please, my love, don't ever go. Now if you love me, please do love me only. I'm telling you, I don't have nobody. It's you and nobody but you. Well, Kapsatilda, thank you. Thank you for the love, everyone. Now if you love me, please do love me only. I'm telling you, I don't have nobody. It's you and nobody but you. I remember, darling, when I first saw you, you were so lovely that every girl would envy. That will you gave me was only meant for me. So please, my love, don't ever go. So please, my love, don't ever go. So please, my love, don't ever go. Okay, representing the sound of Eddie Peregrina this time. Okay, buenos dias, señoritos, señoritas. Here's
Sí, señor. Dicen que por la noche no más se miran en por llorar. Dicen que en la calle no más se miran en puro tomar. Lloran que el mismo cielo se estremece al viento. Como sufrió por él hasta el verte la fui amado. Cucurrucucú, paloma. Cucurrucucú. Ay, 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 ay. Ay, 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 paloma. Ay, 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 ay. Cantaba. So, thank you so much once again. Ragragsak mi dito yan, Apo. Uredo trabaho. We have to be present every Sunday. Cucurrucucú, paloma. Cucurrucucú. Cantaba. Ay, 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 paloma. Ay, 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 lloraba. Iwan na ikan taman. Cucurrucucú, 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 paloma. Ay, 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 ay. Diretso, Apo. Lagi di kanta ti Espanyol nga nag-inspirar iti Ilocano song. Iso nga tunog Ilocano mo lang datoy. For our last piece, once again, thank you. Y ese luna que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que ya me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo
los corazones. De la sierra morena vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Y a las morenas quiero desde que supe que morena es la Virgen de Guadalupe. Ay, 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 es bien sabido que amor de morena nunca ha nacido. Ay, 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 Ajá. Canta y no llores. La vez con la práctica porque sentando se alegra el cielito lindo. Los corazones. Bye bye. Adda kami manan dito